It's a very good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Uhlelo lapho sibamba khona into ezijiyeneyo, kungaba yikulima, kungaba ngezomdabu, kumbe ezamasiko, sibambe njalo ezepolitics, ezokholo. Basically, this is a current affairs program and we discuss various things. Nyakwazi ukuthi selibuyile ema-ofisini kumbe ezindlini after i-trade fair ekade khona ngeviki ephelileyo. Ngethemba you clinched deals worth millions. Labakade bethengisa amacimbi khona ngale litholile ibusiness. Ngike ngabone inkomo ezinhle kakhulu e-trade fair laphana, amankone, amabramani, into ezinjalo. Abantu bakithi sebefuyile. I felt challenged ngeproduct inkomo engizibone laphana. Quality yakhona was very high. But kodwa ke namhla khuluma ngohlelo olujiyeneyo o sikhuluma ngezamasiko sibelobaba lapha uChief Mayenga azikhala ngavele Chief Mayenga Fuyana ngiyozabe sixoxa laye laphana sikhuluma into cultural week launch laphana. But maybe ngiqale ngokubingela Chief lingabe linjani? Siyaphila njani ba? So mina ngizabe ngidlalela kuChief Fuyana lapha ngoMayenga ngani uya isikhalanga sesifunda iMayenga. But maybe to start with ungaqala Chief ngokusinika imbali ya ebukhosi bakoFuyane ukuthi iqalisa ngaphi izifike kuwe. Salibonani. Ubukhosi bakoFuyana nxa imbali sizwa ilandiswa ngomkhulu lalokho esakufundayo ezincwadini. Kodwa ngizeyama kakhulu kubomkhulu ngoba ezincwadini ngathi ayikho kangako. Kuthiwa baqalisa around 1600. Angazi ukuthi ngathi kwaZulu Natal ngoba kwakungela Zulu Natal ngaleso sikhathi. Kodwa kwaZulu. Ngo-1600 lo abakoFuyana babengaphansi kwamaKhumalo. Kuthiwa yibo babengamabe kaNkosi kwakuKhumalo. So nxa siyilonda kuthiwa kwakulomgijima nguye oqala esimaziyo. Lanxa ngazange afike kuleli. Umgijima wasezala amadodana amabili. Umnengeza loNgazana. Umnengeza wasezala indodana yakhe uMaphisa. Umnengeza akazange afike kuleli. uMaphisa nguye weza lesilo samabandla okwamachobana umzilikazi waze efika la. So uMaphisa wayengaphansi weXhiba kuthiwa amhlophe. Yena owakhe umuzi kwakuyisizinda. Isizinda lesi sivele sakhiwa besasekwaZulu bengakaze bezefika la. So nguye weza lomzilikazi. uMaphisa kwakuthiwa ingwe emnyama kaMzilikazi kaMachobane. Babembiza njalo. Kuthiwa yayingwazi nxa sisizwa. Yikho lebizo leli elithi ingwe emnyama engaliphiwayo. Laliphiwa ubaba okuthiwa ingwe emnyama layo. Lami ngase ngiliphiwa kodwa mina nxenye ngokusweleka kwenhlanhla asaphiwa ngalesibili ngaba yilo lodwa. So kodwa lawo uyingwazi angazi angithi ukwazi akushiyeni. Kade sizofanele sigwaze ngezinye indlela ngoba akhona ama challenges amaningi esehlangana lawo phakathi kwezigaba esiphila kizo. Ngiyacabanga ukuthi ubungwazi esikhathini esiningi awubonwa yimi, ubona yilabo abantu emphila labo. Angazi njalo ukuthi nxa bengavuka abanikazi benduku bangandithathela bethi angisakwazi. Mesakhuluma ngoMaphisa ukuthi uMaphisa nguye wafika lapha lo mzilikazi. uMaphisa ehola isizinda. uMaphisa ke uthe ehola isizinda wayeseduzane kakhulu lo mzilikazi. Wasesiba lamadodana kumaMhlophe. Indodana yakhe eyathatha kuye ubukhosi kwaba uMdilizelo. uMdilizelo wayengxenye yebutho okwakuthiwa iMbizo. Ngicabanga ukuthi sonke siyazi iMbizo ehola ngumtshana Khumalo. Bathi uNdindi Kuyaza. Babeyithi ngoNdukuzibomvu. Kwakuyumkantsho wesizwe ke lo ngesikhathi sika Lobhengula. So uMdilizelo ngesikhathi uchithe umbuso la yena wayengakabi induna kwakuMaphisa. Umbuso waze wachitheka. Yikho sisizwa nje imbali yakhe. Bezama ukuthi inkosi ingaze yathunjwa ngabamhlophe. Size siyefika ephuphu lapha okuthiwa nguye owagwaza khona uAllen Wilson. Awayehola iqula lamajoni lamhlophe ayisemzileni wenkosi kaLobhengula kaMachobane. So uvelwale siyazi sonke ukuthi umhlaba wonke sahlezi kuye sayiphucwa. Ngokunjalo la sisizinda saphucwa umhlaba waso. Namhlanje ngiyacabanga ukuthi siyazi khonapha
Ngizakuthi kancane ukuthi phecelezi ngakaze ngidlule kancane. Siyasazi idolobha elikhona lapho okubulawa kuthiwa yisizinda. Khathesi abantu bathi yisizinda. Kodwa thina ngolwakithi yisizinda ngesikaMaphisa. Ungaya khona khathesi esizinda khona phana sikhona isikole kuthiwa iMaphisa Primary. IMaphisa Primary ukuthi uthi bayiphiwa lelo bizo kuhlonishwa yena uMaphisa ngokwakhe. Njalo isesizinda amakhiwa behlonipha njalo ubukhosi ababukhona. Kuyinto enhle kakhulu lana esibona ukuthi umuntu uyabe unqobile kodwa uyakuhlonipha ukuthi hayi into enje yenzakala. Ngibese ngidlula laphana ngemva ke ukuphuca komhlaba laphana base besuka laphana esizinda base besiya eMgadla. Thina sasihleze endaweni okuthiwa intabeni emnyama nxa ungathi uya ngapha efactory yikho sasihlezi khona laphana lo Maphisa. uMaphisa watshonela khona pha eMgadla. Esetshonile uMaphisa ke abamhlophe bebelokho beqhela. Angithi sawathi amajoni ayethenjisiwe ukuthi azaphiwa umvuzo emva kokuchitheka ubukhosi bakithi. Bachitheka ubukhosi bawuphiwa lowo mvuzo. Sasuswa ke laphana eMgadla. Sasisihamba saze safika sachapha umfula okuthiwa nguChachani. Nxa besitsho bathi safika iliyani indawo around 1912. Sahlala endaweni okwafika kwathiwa yisizinda. Siye singesikaMdilizelo. Kodwa khathesi indawo lana kuthiwa iZamanyoni. Kuleyo ndawo wahlonishwa kuMdilizelo kuleyo ndawo kwakhiwa idibha lezinkomo kwathiwa lidibha la kuMdilizelo. Lalamhla lokhu kuthiwa lidibha la kuMdilizelo. Ngoba nje nayaseko khona. So kwasala isizinda umkantsho wesizwe sikaMaphisa kumbe ngithi sikaMdilizelo. Sisele khona pha. Lamanxiwa ngakithi akhona pha. Nxa sibuyela nje sithi siya ngekhaya siyasondela khona pha. Ngizafika ukuthi kungani nasesilapha esikhona lamuhla. Esehlezi ke uMdilizelo laphana wasecheda kancane wayentshonalanga. Wayendaweni khathesi bathi yona imbembeswana. Kodwa lakho bathi yisizinda futhi. Wafika wakha ke yikho lapha uMdilizelwa ngokukhula kwakhe wakhothama esekhona ngale. Kuthiwa wakhula sibili iminyaka ezaba miningi ukuthi nxa sisizwa abadala iminyaka bangasoze bewutshela ukuthi yayimingaki kodwa yayiminingi iminyaka ngoba uthuma uMayenga indodana yakhe yathatha kuyaqala ukusebenza esaphila ngoba yena wayesesehluleka ukuthi angahamba ehambela abantu esiyalelale. So wasebekwa ke kule ndawo okuthiwa kusembembeswana eNtatshaneni. Ngo-2021 nxa ngaphambanisi ngo-August sahamba saya eNtatshaneni saya faka ilitshe ethuneni kaMdilizelo. Kwakuyisikhathi seCovid. Nxa ngase 2021 ngaba ngo-2020. So ulele khona ngale. Ngemva ke ukukhothama kwentaba. Ngokudilika kwentaba angikube ngaleyo ndlela. uMdilizelwa wayelamadodana ayembalwa kodwa kwasuthiwa uMayenga nguye omele abe induna. Wayengazalwa ake ngithi ngesiko lakithi lesintu elesinguni. Umntwana oba ngiyinduna ngumntwana ongumfana. Ezalwa uNdlunkulu. uNdlunkulu lo yabe ngumuntu la ozala esingunini. Ethe esiza kuzokwenda kulomuzi eyintombi. So uMdilizelwa wayelayo uMakhumalo ungangezwe lakhe. Kodwa wabuya wathi siza ezokwenda lapha kufika wayevele esele ndodana. So uMayenga wase zala uMamkhwanazi uMagagisa oweza ngemva kukaMakhumalo. Wayemncinyane kulo mfowabo wayezala uMakhumalo okuthiwa nguSolubuyo. So wase ngenxa yesiko leliphawule ngaphambili ubukhosi wase buthathwa nguye uMayenga. uMayenga uyise wathi nxa esuka esizindeni enthe kuseZamanyoni esiye embembeswaneni akazange ahambe wasala ngapha. So uthe nxa elaphana ngesikhathi sasesivele sesibuswa ngabamhlophe sebeqhumaqhuma izindawo ukuthi induna ithathe isuka lapha isiya lapha. Base bebona ukuthi hayi ungathi useceleni kancane kulabantu ngoba khonapha bebekhona vele ngiyacabanga ukuthi awuhambi lamakhilomitha angaba ngu4 or 5 uyabe usufika emngceleni wakhe uMdilizelwa ngumfula uChachani. So base mchovela phambili yikho lapha esihlezi khona ngathesi yena babemise eceleni kwentaba siyasizokuthatha ibhalakho wayehlezi eceleni kwentaba ibhalakho uMayenga. Yikho lapho wakhulela khona ubaba. uMayenga laye njengaye uMdilizelwa siyakwazi ukuthi udala vele ilizwe lisakhile. Abadala bebethatha amakhosikazi amaningi. Wathatha amakhosikazi ambalwa la ukhulu uMayenga. Kwasekusithi ke umadodana akhe okunguye owetheswa ubukhosi ngokuzalwa
wazokusiba uHebheni. uHebheni nguye ijaha elingizalayo. Lalo laselisuka kulelo wathalenta abahlezi khona uMayenga. uHebheni lo wayezalwa nguMakhumalo la. Wasesuka kuleyo ntaba wacheda kancane lokho engena isiyaphakathi kwabantu bakhe. Elokho esuka esizindeni lapho kwafika khona okhokho bakhe. Angenthi ukhulu wakhe uMdilizele. Wahlala endaweni ngathi sithi thina uthiwa iSigodini ivillage esihlezi kiyo. Kwathi kuwa10 kuthiwa iMakhasa wadi. Yikho lapho enhlezi khona. Ngokusweleka kwenhlanhla ke laye uHebheni wayenguChief Mayenga wasedlula ngo2003. Wazokusithi ke ngo2007 mina ngasengcotshwa njengoChief Mayenga. Lami ngizalwa nguMasina. La uMasina wayengasiyo inkosikazi yokuqala kaHebheni. Ayekhona amanye amakhosikazi. Kodwa ngosiko lwalani ubandlise ngaphambilini. Wazokufanele ukuthi ubukhosi lo buthathwe yimi. Lami ngangingasuyo omdala kumama. Ngangilaba fowethu bonke abafowethu laba babe ngamantombazana. Bebane mina ngaba ngowesi5 kumbe wesihlanu ngolimi lwakithi. So ngase ngithatha lobo bukhosi. Ubukhosi bakithi ngicabanga ukuthi bulele ngaleyo ndlela, buhlelwe ngaleyo ndlela. Size sifike lamhle sesikhona kuthiwa Chief Mayenga. Kodwa ke uzananzelela ukuthi nxa imbali yamakhosi akithi uyazi. Amakhosi akithi wonke ake ngifanise ngithi ungathi Chief Nyanga zonke, uthi Chief Bidi. Lama ubukhosi lo wabusebenzisayo ayisibo babokhulu babo ngoba bokhokho babo. Angazi ukuthi ngakithi lapho ukuthi kuzokuthi Chief Mayenga, uChief uMayenga ngukhulu. Benzinza ubuzo ukuthi ngathi mina ngalibe ngomaphisa or at least Dilizele. Bona abadala bebeloyisa vele ngathi ngicotshwa sibili bathi bona hayi asikambeni enkosikomiti siyebhala incwadi. Sicela ukuthi kubisele ngibe nguChief Dilizele. Sayibhala sibili incwadi sayihambisa. Sayipha uSkomiti wayidlulisa wayisa uprovince eGwanda. Iprovince yayidlulisa yayise Harare. Ngazama ukulandela hayi umzila wayasutholi. Angazi ukuthi izizathu yiziphi kodwa sathi sizikhulumela ngelinye ilanga nje eceleni. Wafanisa omunye wathi kathi vele likutshintshela sebefuna ukukuthathela yini. Ngathi hayi vele yikho kwakithi khonokho yikho sokuloyisa ukuthi lathi sifane lamanye amakhosi akithi esinguni. So yibo ubukhosi bakithi ngamafitshane. So just for interest lapha na ukhulu babethatha bane amakhosikazi mangaki ke baba Chief. Amakhosikazi ngicabanga ukuthi ngesikhathi ukuthi umuntu ongabe lo mnotho manje thina njengoba sichaya injanga ekhanda akula ukuthi ayinkosikazi iyodwa. So besicela ukuthi njengesiko lesingunini Chief zacha unkosikazi wakho bebe ngani bebe bathathu bebe. Kodwa I mean ukhuluma ngendaba yeeconomy ukuthi these days into sekulokholo sekulento eziningi eze ku-affecta njani ubukhosi ngakhala ubukhosi babokhulu ababokhokho lobukhosi obukhona kathesi into zonke lezo. Kuyaba-affecta kakhulu sibili ngoba ayiwothi nginika isibonelo ngami njengoba vele ngikhona lapha. Khathesi mina ngilenkosikazi eyodwa namadodakazi amathathu. Angizwile into yamadodakazi. Angila mfana. Yithi esingunini usiko lakithi akula muntu ongumama uphatha ubukhosi. Kuyahamba uhambe izinto kokusigwenxe njengoba siyasikubona sokusenzeka kathesi. So ukuthi uthi ngezindlela mina nxa ngingahamba lamuhla ubukhosi lobu buyabuyela emuva kukhangela ukuthi kathi ngubani ongabuthatha lobukhosi ngoba kulindlu le yami le akukho umuntu ongabuthatha lobukhosi. So abangeke benike njengoba sekulama 50-50 abangeke benike umuntu amadodakazi. Hayi kuvela kuvuma. I50-50 yona lenxa ungayikhuluma kathesi njengoba mina ngikhona lapha ngithethe ubukhosi lobu i50-50 khona. So isinguni zakithi nxa singasiphazamisi sisekela sizihambele ngendlela sasivele sihlelwe ngayo. Siyaziyela lapho kufanele siye khona. Awuvela sidinga ukuthi umuntu siyazikhulumela siyazichasisa sona sisodwa. Silula kakhulu. Kodwa kulabantu sithi nxa sesihambe bebe sesigwenqa. Anti umuntu angagwenqa yawo. Yes khona phela sawa khona. Kodwa hayi ngibona ngathi ngesiko lakithi lesinguni kunjalo baba. Kulenye into maybe over the years abantu ababe singakhulumi ngayo but kwesinye isikhathi yakuaffect ubukhosi ukuthi angazi ukuthi ukuhamba njani ngoba kubo local government la but ukuthi indawo ziyaqunywa uzokuthiwa hayi indawo lesinikwe bani njengamakhosi kuyenzakala ukuthi nxa uluze enye indawo yakho kumbe uyengezelela indawo yakho.
ngifuna ukuthi ngikuveze kube sobala ukuthi mina umholi womdabuko. Kodwa ke umholi womdabuko sesingaphansi kwaHulumende khathesi. Uhulumende lo lemthetho alayo. Okuyisingathi izimiso eseyamekiswa. Uhambe wahamba uhulumende wathi usefuna avuselele ubunye ubukhosi obacitshwa ngesikhathi samakhiwa. So sizananzela ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhangele embalini yakithi wena abawuthakathi sokuvuselela ubukhosi banga awusubu ubukhosi obubonga udojwa khonapha. Ubukhosi obabuvele bukhona endulo osebuvuselela ukuthi kube khona njengoba babuvele bukhona. Kuyahamba kuhambe kube sokuzwisa ubuhlungu thina ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi yasizwe ozakwethu besithi hayi ngale sokuvuselela ubukhosi obuthile kodwa mina ngikwazi. Nxa kuvuselela ubukhosi obuthile endaweni yakho ngibona kuqhakathekile ukuthi kuqalwe kuwe kuqala. Uzohlala lapha phansi uxoxisane baxoxe lawe libonisana ukuthi kumi njani into le ingaphathwa njani. Hayikhona ukuze usuzetshela ukuthi hayi lapha nasisikile sesisokulobala. Yikho ngibona ngathi kuhamba kungasiphathi kuhle njengamakhosi. Because ugcina phela uxabanisa amakhosi ngoba ukuvuselela ubukhosi kuthi ukuthi wena yakindawo sincipha. Utsho khonokho. Uyakusitsho ukuthi vele kukhona abasebezasika khona kwesakhe isigaba. So silaphana last time size sifike endaweni yakho laphana size sixoxe kwakuvula inkundla. Ngathi ndalile ngoba inkundla lena yayinembali enye ichaza ukuthi yakwa ngo1970 something ngesikhathi samakhiwa yathakwa then laselibuilder. Sekule nkundla kathe sendaweni yakho uhamba njani emacala vele seliwathonisela endlini even izulu lisina. Kade sibili la nxa uthiwa ngiza kubisela emva kancane emavikini amabili kumbe amathathu nxa ngaphambanisi. Bekukhona lapha besifundiswa khona ngokuthi sokufanele ukuthi senelise ukuchathisa izakhamizi kithi khona ngale. So amanye amakhosi abebuza ukuthi manje izakhamizi lezi ziyabe zisayina sena ngaphansi kwesihlahla. Mina benwayikhanda kuphela bakanti bakhuluma ngani ngoba kimi lenkundla. So ngaphansi kwesihlahla sezinhlala ngaphansi kwesihlahla. So inkundla leyana yenza umehluko omkhulu kakhulu. Hayikhona kimi kodwa esigabeni sethu sakithi ngoba inkundla yabantu njalo yakhiwa ngabantu. Ukubalisa lapho wathi uthi inkundla ikhona aba 1970s. Ubuholo babukhona yake into uhulumende wakhona wayakhile inkundla lento esayibona eceleni liyana. Yasisonakala ngesikhathi sombangazwe. Yayilokho njalo. Sayivuselela la ukuthi nxa sesivula leyo yethu esiyakhileyo kungabi lomnxiwe eceleni. So yiyo sesihamba siyehlala kiyo. Sikhokasi uthali sike sihlangane sixoxe singakayi enhlanganweni omkhulu kumbe singakayi enkundleni. So inkundla lana yenza umsebenzi ube lula kakhulu ngoba ayisebenzi kuphela ukuthetha amacala. Izakhamizi zakithi zikhululekile nxa kule nhlelo ziyabe zifuna ukuthi sizenze. Abantu bakithi bakhululekile nxa kukhona abafundi bakwenze babuya bezisebenzisa ngeyabo inkundla leyo. So abantu bakwamukela njani kodwa izinto ezinjengokuthi sebenzisana esigabeni ama projects ona lawo kwakhe inkundla ngoba sifika laphana inkundla leyana yayikhanya multi purpose center ukuthi abantu bangafundela lokho lalokho. I-energy lokho ikhona esigabeni. I-energy ikhona kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Ngicabanga ukuthi mina abantu nxa bezenzela into yabo iba ligugu kibo. Akufani lokuthi uthatha into nansi hambe wenza ukuthi kodwa nxa ezakhele yona. La khathesi bakhona abantu vele ngisakhuluma lokukhuluma ngakho mina. Baziklinela yona inkundla leyana. Sesahlala lezihlahla. Ngoba sathi nxa siyaka kwakule zihlahla ezazikhona phana. Kodwa nje ngamafitshane abantu bayithakazelela bayakwazi ukuthi inkundla lana ngeyabo. Inkundla lana siyo umuntu ngoba babezakhela yona. Enye into ejale ukuhlupha kini khona bana ngiyake ngizwe even abantu kule ndawo yokuthiwa kumayina abantu bayagebha befaka umotoro benzeni lokhu lukhona uhlupho lesikhathi ngikwazi mbe isikorokoza kumbe kumayina but babegebha nje ukuthi uyathola ukuthi izakhamizi azitholi lutho ngabantu abavela kwezindawo ezogebha. Leyo nto ke isizwisa ubuhlungu ngendlela eyisimangaliso. Ngale kithi bathi ngotsheketsha yibo bona abantu abahamba begebha. Kumbe umuntu ongane begebhele incwadi kumbe begebhe ngelazo ncwadi. Kodwa umonakalo usukhona egangeni esabisa. Kube sokusiba labanye abantu abangathi bangama companies angathi alohlonzi. Kungafanele mina lawe sizigebhela sifuqa ibhara. Labo bayagebha khona phana. Indawo liyana ngesikhathi kuthiwa kuvula khona ukuthiwa sesingazigebhela thina abantu abamnyama. So kulabantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo balemkhuba eminingi ababuya la bevela khona abavela khona. Beze layo ekhaya elingelethu. So kusiba lokudla ngobukhona ungaphilisani kuhle. Sesibone izinto sasingaziboni uqala. Abantu
sebebulalana khona. Abantu ebusuku ngahamba ebusuku usukumnyama usubanje inkunzi. Abantu sebengenela izindlini zabo belandelela naleli golide yabelithola khona ngale. Kodwa enye into esiphinde sizibuze ngayo, idolobho lelane lemaphisa liyakhula. Laba abaziyo bathi nxa ukukhula kwalo kubangelwa yiyona le imigodi abahambe begebha. Kodwa ngibona ukuthi kufanele sikwazi ukuthi kumbe sithola indlela yokuthi kathi singakubamba njani ukuthi ekugebheni kwabo bengabulala umhlaba. Ekugebheni kwabo isigaba sakithi lathi kube khona isihlomula khona. Siyasikhalela siyasibona sihawukela okweGwanda. Nxa bekhuluma community share ownership schemes. Thina silawo lapha. Sasiloyisa ukuthi ingxenye engaba khona. Kodwa ngazi ukuthi ikupho kusibambileyo. Ukuthi siqoqane sisonke sizinduna zamatobo. Ukuthi bonke abantu abasebenza lapha kube khona abakuchiyayo. Lokuthi sikhuthaze abantu abanjengo iEMA ukuthi balandelele ngoba abantu bahamba begebha bechiya imigodi ivulekile. Umthetho uyathi ukuthi abantu kufanele bavale lapha abasebenza ukuthi inkomo zingaze zangena. Njalo nxa sebehamba imigodi abayigebhile bagqibele. Kodwa imigodi eminingi ayivalwanga. Eminingi ayigqitshelwanga, eminingi ayifenselwanga. So lokho kuyasiphazamisa kakhulu izakhamizi. Yikho siza kule ukuxokozela. Okukhulu kulazo zonke khona phana ngekhaya uzakhumula ngiyakhuluma ngeBhalakwe ukuthi ukhuluma engawa yakhe iwathende indaba yakhe eceleni kweBhalakwe. eBhalakwe lapha kule ndawo yethu yamasiko. Kulabantu vele abamba amasiko. Ngempumalanga eBhalakwe kule ntaba encinyane ukuthi nguZamanyoni. Yintaba le eyodumo yasilethela yona le watholakala igold lapha kwagcwala abantu esingabaziyo. Badubule ezinye izinto. Basiphazamisela indawo yethu yamasiko lapha. Lanxa kule nsuku uthe cosololo ngoba ngathi alisatholakali uxolo ngendlela elitholakala ngayo uqala. So indaba yona le sitsheketsha thina sizwa kuthiwa isitsheketsha silemali kodwa thina sibona uhlupho ukwedlula imali. Yeah, ukubeke kuhle ukuthi libona uhlupho ukwedlula imali ngoba abantu labana bavela kwezinye indawo mhlawumbe babe ngabuhloniphi lobukhosi lobukhokheli obukhona phana. Sike sayenza ama-documentary wona la ngendlela abantu abadubeka obahluthwa ngayo ngotsheketsha kuyalwiwa ukhulume ngakho inkomo zabantu ziyawela emgodini but abafana laba ababuya lapha ngabafana. Amantombazane esigabeni sebezaliswa nje abantu abangaziwayo ukuthi ngabangaphi uphathwa njani nje alitholi lutho njengesigaba. Probably uzathola ukuthi linalilawo ama-claims wona lawo njengesigaba. Nxa lihlangana labe government abe local government liya raise yini ama-issues wona lawo. Ngiqale lapho uthe nxa kuyabe kuya abafana bezegebha. Kodwa nxa sebehlezi kwampani zabona sebelabo umama kumbe ngithi amankazana ngabantu abethu bona babe lapho. Uhlala abantu abethu babe sebesele bebodwa labo bantu sebehambile. Yani into isibulele ubuyithi bethu ngoba thina sithi umuzi wakhiwa ngubaba lo mama. Nxa umuntu esekhulile kumele ahambe evela aphiwe unkosikazi elandele imikhuba yakithi abe sephiwa umuzi kodwa akusenzeki ngendlela yona leyo. So kubulala usiko lwethu ngoba abantwana sebezalelwa ngekhaya. Bona abantwana abazalelwa ngekhaya abalabo yise. Abantwana bengalabo yise abaningi bakhona uthola sebesebenzisa izibongo zakomalume. Nxa sebenzisa izibongo zakomalume ukuthi usendo lonke kusiyale phansi sokulahlekile konke. Nasiyakholela ukuthi abakini bayakubona njengoba kuthiwa nguNdebele so bayakwazi ukuthi umfana wethu lapho usebenza ukuthi lokuthi. Manje nxa songathola namhlanje usutshintshile sungumathe bayabe bubona njani bengakwazi. So into esihluphayo nala sokubulele indlela ifamily ebesakhiwa ngayo. Njalo ngaphandle kwakho nokho sokulabantwana abancinyane bathi ingxenye nxa izikolo zivaliwe bahamba bephanda kancinyane. Bathole konke abakutholayo bengasafuni ukuthi babuyele esikolweni nxa izikolo sezivula. Kanti basesebancane ufanele bafunde. Sebona ngathi impilo ikhona pha. Lakho kubangela lokuthi umnotho welizwe siyabona ukuthi umi njani. So abantwana babona ukuthi nxa ungathola $50 nxa umncinyane ule 15-17 years imali esikhona. Kanti ke uqhakathekile ukuthi umuntu aqala afunde ngoba ukufunda kuyakwakha. Kulombuzo obuzileyo uthe wena siyake sikufake yini konokho kuziphatha amandla zikahulumende. Ngicabanga ukuthi sowahamba kwaze kwafika la ku Chiefs Council. Ngoba nxa siya ku Chiefs Council normally sisijayele ukuthi sihlale singama provinces silethe zonke into esidinga ukuthi zikhangele ngohulumende esezisehlule ezingaphezulu kwamandla ethu sisifake. Kodwa okuzwisa usizi ukuthi asikasibone isisombululo esisijabulisayo thina njengezakhamizi zendawo.
ikakhulu khonapho ukuthi kumele sihlomule kumnotho ophuma esigabeni sethu. Sile ama-projects amaningi esilawo lapha, kumbe ngithi izakhiwo ngolimi lwakithi ezikhona phakathi kwesigaba ezidinga ukuthi siyancediswa ukuthi izakhiwo lezi ziphelele, kodwa sihamba ngelokhuza asilitholi lelo ncedo. Nxa ngabe siyalithola izigaba zingaba zingcono kakhulu. Ngomnyaka ophelile nje ngikhuluma besizakhela i-bridge ngemva kwelindawo ngoba bosithi nxa izulu lisina sakwazi ukuthi sichaphe. Sizakhele sizakhamizi njengoba sasisakha inkundla. U-DDF ufaka isandla. Ake ngithi mina usinike ubungcwethi bakhe. Ngesikhiwo kuthiwa i-expertise. Wasenzela i-planning, wamanage i-project. Wasesondela nje kancinyane sesiye emaphethelweni ngokunye okukhona kodwa akwenelanga. Siyabe sikhalela kwezinye indawo uhulumende kube nguye okubambayo okuyizinto lokho. So akusijabulisi njalo le impendulo esiyitholayo sibili yajabulisa kodwa ukwenza akubonakali. Yikho indaba ikhona lapha. Ngoba lokho kufanana lakho ngonkana so bathi asakulungisa ngithola kuvele kufanele uhambe ngalindlela. Kufanele ibe layo nale kuthiwa i-ownership trust ukukhuluma ngayo. Kodwa akukho konke khonokho umnotho lokho uhamba. Kuyaqhubeka bayasebenza labantu baphambili kodwa nilokho simi ndawoni. Legolide liyaphela yini. Yeah, so inkinga ekhona angikwazi ukuthi siza kubamba sikuthini, but that's one of the major problems that we see in our country ukuthi abantu bagebha ndawo. But Chief, maybe singakhuluma ke ngokusijabulisayo sithe okusikhwezela iBP. Mhla ka-31 May uyabulo mdlalo omkhulu lapha emzini wakho. Ungasitshela ngawo? Hayi uthi ngihlale ukuthi sesikhuluma ngokujabulisa nje okusitsho. Ake ngithi siyabe silo mdlalo. Ngoba mina ngiyihloko yesigaba kodwa abantu uze umbone khonapho ngenxa ukuthi labantu abangemva kwami. Nxa sithi siyabe silo mdlalo yibo abantu bona abakhona khathesi abalungisa ukuthi umdlalo lo uphumelele. Mhla ka-31 May siyabe silo mdlalo. Umdlalo lo uthiwa iMathi South Province Culture Week launch eyayibanjelwe koFuyana. I-Culture Week launch le njengoba sithi yi-province kuchaza khona ukuthi ama-district wonke eMathi South azabe ethe gwaqa koFuyana kuzobungaza lolu suku. Kahle kahle ngiyibuyele emuva kancane. Njengoba mhla ka-31 siyabe siyenza i-national launch yabe siyenziwe. Kuqala ku-national kubuye ku-province kuze ku-district bese usiye emakhosini ezigabeni zawo. So kuthi umsebenzi esiwuphiwe umsebenzi omkhulu kakhulu. Lo msebenzi siwuphiwe nje kungenxa yokuthi ngo-2018 nxa so-2018 no-2017 nganginxusiwe eGwanda eNyandeni ngaphansi kwenduna ubaba uMzimuni. Kwakuyi-culture day i-provincial launch enjengayona lesi abe siyongamele mhla ka-31. Yikho lapha angangisivakatshi sabe sasikhulu kulazo zonke ngalelo langa. Kuthiwa ngu-guest of honor ngesikhiwo. So yikho lapha ngaphiwa khona induku okwathiwa ngomnyaka ozabulandela okwakufanele kube ngo-2018 kwakufanele ukuthi wenziwa koFuyana sasesiphanjaniswa umkhuhlane we-COVID. Yikho nje kwamisa waze wafika ku-2024 ku-31 May. So esingawukhangelela lapha kuyabe kusenzakalani ngede yona le? Nxa kuthiwa culture kukhulunywa ngamasiko ubuyithi bethu kathi thina singobani imikhuba lamasiko amasiko ethu siwenza njani silandela yiphi imikhuba. So siyabe sizama ukuthi singabantu bakoFuyana abantu bakumdilizela abantu besintwini laphana endaweni engiyo silabantu besindebeleni. Siyawazi abantu besindebeleni sigoqela amangulu sigoqela lamakhalanga. So sikhona ngabana sihlangene sifuna ukuthi sibone okwakusenziwe endulo okwakusenziwa ngobaba omkhulu. Baba omkhulu besingunini ngoba omkhulu besikhalangeni sifuna ukubona kusenzakala mhla welanga. Thina siyisigaba sakoFuyana bese kusithi laba abazabe besivakatshele labo bezile kwabo abazafika besibonisa khonokho abakwenzayo indlela abaphila ngayo izigabeni zabo. Sizananzelela ukuthi silesigaba esikhulu lapha kodwa okuthiwa kiso akulazinduna uBulawayo. uBulawayo uphethe abantwana bakithi isizwe sakithi sikhona. uBulawayo lesi akwazi ukuthi umuzi wenkosi. Ngokunjalo ke bakhona abantwana bakithi abakhona apha esizabe silabo khona ngale beze sitshengisa ukuthi kathi lanxa behlala edolobheni okuthiwa azikho izinduna phela kuyizo ezibabonisayo ukuthi endulo kwakuphila njani kodwa bayasazi isintu. Bakhona abantu ababathungamelayo khona siyakubonga konkana ukuthi bakwenze. So ngezinye indlela kuyabe kulilanga elokufundisa labantwana bethu
ukuthi athina vele into eziningi zazivele zisenziwa kanjani ukuthi baziqhenye ngokuyithi bethu wathi nxa sebefike phakathi kwezinye izizwe bebese siba bancinyane bazibone bebancane hayi sibakhulu hayi khona ngokukhuluma kodwa ngokuba yisizwe esakithi. So abakhona apha koBulawayo abafuna ukuhamba abakhululekile ukubuya khona kakhulu bakhululekile ukubuya sibili bese sixoxe labanye lapha sixoxe lebutho lenkwali elilapha koBulawayo sasisikhulumisana labo wasithi bona nxa behamba baza labantwana beMzilikazi Primary sasisihamba siyacela umama uMachabalala uthe uzabuya lamatshitshi sasisihamba siyakhuluma leqembu okuthiwa zintombi zakoJama lazo zizabe zikhona ngikhuluma ngamaqembu asuka koBulawayo so sisaphezulu kwamalungiselelo ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sibasuse la bayefika koFuyani. But anyone ke lapho ukhululekile nje ukuthi mhla ka31 besiya khona ngale eKhezi koFuyani ukuya kuseKhezi mbosamaphisa. iKhezi kuthiwa iKhezi idistrict nxa usithi iKhezi uyakusithi Matopo so kube kusesiba amaphisa imaphisa iGrowth Point so kusemaphisa singathi kusemaphisa yebo uqondile kodwa indawo eka Chief Mayenga kuthiwa iSemukwe Communal Lands yavele yaqokwa ngamakhiwa ngesikhathi sawo kodwa akusavama ukuthi uzantu bekutsho khonoko so nxa nsithi emaphisa omunye becanga ukuthi uthi uhlala kwampane eMafuyani kade hayi mina sile emaphandleni kodwa kusamaphisa awulahlekanga eSemukwe Communal Lands so abantu bakhululekile ukuthi wesisikhathi siphume edrobheni cheese dresses amagetsi lamanzi sisitshona nje sizikholisela khona ngala msho baningi abantu ababehamba uyaxoxana labangani bakho lizidingela itransport kuyiwe khona ngalesi inkomo lapha phela kutshala kubulawa inkomo emafunction nanje so liyabeli kusezingane andaqala ngithi mina wonke umuntu okhona apha koBulawayo khululekile ukuthi asondele abuye sibili njengawe wonke umuntu okhona kwamanye ama-districts akhona South Province siyabacela ukuthi babuye bakhona labanye abazabuya bevele eGoli abathemba ukuthi bazabuya labo bezezimazisa umsebenzi wakithi amaqembu ezesintu sakithi avuselela ubuntu bethu umcimbi lo umcimbi omkhulu baba mkhulu sibili ukuthi udlula yena uMayenga okuthiwa kawongameli ngakho ukuthi umcimbi lo uzophumelela udinga uMayenga kuphela udinga isizwe sonke sithi gwaqa hayi khona ngokuza kuphela la ngokuphathisa njengoba ukhuluma ngenkomo nje kule organizing committee sithenxa sikhuluma layo ihlangene neNational Arts Council iyoholayo umcimbi lo imele uhulumende mhla welanga ngeke ngikutsho lokho kuza kulo Minister of State for iMat South Province nguye zabe guest of honor so bathe bona nxa bebonisana ngendlela abake besebenze ngayo nxa bevele beba umsebenzi ofana lawo nalo ba project ukuthi ngeke kuzaba le 4000 abantu about 4000 so basebesithi inkomo ezingaba ngo5 zingawulungela lo msebenzi so sisebenzela phezulu kwalelo nani lezinkomo ezingu5 kodwa siyathembisa ukuthi abantu ababe khona hayi asoze babula indlala hayi liyazizwela lapha ukuthi 5 inkomo ayikho inkonyana nje sikhuluma ngenkabi kalakatha zenkomo lapho zinonile phela koFuyani izulu nganike la nambitshana so kuyakule 5 inkomo inxeze yagcina zifika kubo 7 ngoba imicimbi nje abantu bayakwanisa futhi lawe uyenelisa ukuthi hayi mina ndenkomo ndeplazi kule bhalabhala kumbe lendlovu kumbe lenyathi yonke icontribution iyemukelwa lapha kobaba uFuyani kuyabe kulomdlalo omkhulu kakhulu abantu ababuye singathi sibona amasiko ombe sikholise abantu beziqhenya ngobuyibo babo namhla kulomuntu onithethisileyo ku Twitter lapha wathi kona indaba ikhala ngaleli lizenza indebele banjalo mzulu chief esithi kulamanguni lamakhalanga onke ngamandebele so I hope abantu bakuzwisisa khona ukuthi abantu live alongside awumelanga sime sodwa sithi singamakhalanga kumbe amanguni ethi angamanguni ngoba isizwe samandebele angithi chief lento oyithintayo inhlaba umxhwele ngoba ngiyabona ukuthi abantu bakithi basuka belahleke nxa ukhangele thina ake ngithi nxa ukhangela abantu abathi ngamanguni ukhangelela abantu abathi ngamakhalanga singabantu banye sonke siphila sonke khona apha engivela khona
ungahlanganisa osobhuku bami bonke uzathola ukuthi usobhuku ngathi ulinguni ingcosana bonke laba ngamakhalanga hayi khona ukuthi kwenziwe yini vele indlela esasiphila ngayo thina abantu bakithi so kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khona futhi ungabi labantu abazangena phakathi kwethu bese hlukanise bese besithi wena uyilokho kanti ukhona umuntu ongasilokho yini noma ngibani umuntu ongedlula ungambuza ukutshela ukuthi umhlobo othile akusicala ukuthi umhlobo othile kodwa nxa umuntu umhlobo othile nomunye umhlobo othile ukuthi baxabane kufanele basondelelane laba bantu basebenze ndawonye uze kube impilo yethu ibe ngcono ngoba seyama kwabanye abantu vele so thina sisonke singabantu bakithi singamandebele ngiyakhumbula ukuthi ubaba ngiza kuthi umkhwenyana mina ngithi umkhwenyana nami naza kuthi ngubaba unkomo wayeqhakathekisa kakhulu ukuhlangana kwabantu ngobuzwe engafuna ukuthi ahlukanise abantu ngemihlobo so khona kana kuqhakathekile kakhulu njalo yikho kwenza ukuthi sakhe isizwe sibambene sindawonye abantu bananzelele ukuthi bangabantu bani lanxa ngahamba ngiye ngaphi khona isikhalanga lanxa ngingasizwa kodwa yenelisa ukuthi ngibabingelele ngesikhalanga labo benelisa ukuthi bambingelele ngesindebele so kuqhakathekile ukuthi abantu basazi ukuthi singabantu bani. Yeah, maybe sesiphetha lapha Chief ungathini ebantwini abalesifiso sokubuya mhla ka 31 emcimbini lo wabukhona. Ngathi mina lapha nxa kuthiwa Mati South Province ngibona ngathi yokukhuluma kodwa umuntu wonke wakithi ozizwa ekhululekile sithi kasondele kofuyana mhla ka 31 ukuze umcimbi lo uphumelele ngoba ngeke uphumelele ngaphandle kwakho wena olaleleyo lo ngalalela ngikhona omunye wakho uzakutshela ukuthi kulento enje yenzakalayo so sithi wonke umuntu kakhululeke lanxa ngabe kukhona ofuna ukuyesitshengisa khona mhla osuku ukhululekile ukuthi ubuye lakho size kubona ukuthi yikuphi okufuna ukusitshengisa khona into ekusithozisa kakhulu ukuthi yithi siyabe samukela wonke yabefika ngalelo langa siyazibona siyabe sihambela phezulu ngoba abantu bonke babesuke ngumkhosi wokuthi ungakithi so sithi abantu bonke abeze bakhululeke. Esintwini vele abadala nxa sebekhulumile basebekhulumile akukho okunye esingakwengezelela so we just inviting you ukuthi kuzabe kulo mcimbi omkhulu mhla ka 31 khona ngale esemukwe communal lands emaphisa ko chief liyavunyelwa limenyiwe asambeni ngobunengi sixhasa uchief lesigaba wenza ukuthi sazane sibona amasiko sibona ukuthi abantu baphila njani endaweni ezitshiyeneyo elami igama nguZenzele Ndebele asihlanganeni kwezinye inhlelo.